Narode dragi, što je sunce upeklo pašću u nesvijest. Moj Danči, šta tebe snađe? Da moraš da skupljaš jabuke na ovom suncu? Samo da mi neka zmija ne skoči sa ovog drveta. Narode, Danči se zaposlio kao sakupljač jabuka, jer bukvalno skupljam pare da kupim najjači auto na Vortex Roleplay serveru. Ja skupljam jabuke već 3 sata, pogledajte koliko mi je još jabuka ostalo. Okej, Danči, vrijeme da ovo što imaš odneseš ovdje da se te jabuke upakuju i da vidimo koliko ću para nakon toga da dobijem. Danči, to je to? Gledajte me što sam brz, pakujem 1.000.000 jabuka odjednom. To je to, narode, upakovo sam jabuke. I trenutno imam $100.000. Još $1.400 na banci. Napokon mogu da kupim auto. Šefe, ja dajem otkaz, nađite vi drugog radnika. A šta volim da tražim novog radnika, vataj se paleta. Ja da se vatam paleta, a ti cijeli dan tu stojiš. Boga mi, Marko, ne može. Odo ja da kupim auto. Pa šta ćeš ti vid svoje roki i ujeti ga? Ovaj je pustio psa na mene. Bježi, Danči, dok te nije ujeo. To je to, gledajte, Dančijeva mašina što pali. Ja, ovaj pas se približava gdje sam ja završio. Ovo je sve, samo ne cesta, to je to. Dobre, bježi, Danči, odavde. A sad je vrijeme da nađem autosalon i da napokon kupim auto o kojem toliko sanjam. Ovaj pas se i dalje čuje, bježi, Danči. Ovo je neka opasna rasa, grize žicu šesticu. A vi obavezno upalite like, inače će ovakva džukela da vas pojuri. I obavezno mi napišite koji je vaš dream car, jer bukvalno ovaj auto koji sad idem da kupim je moja životna želja. Samo je mene ova navigacija odvela kroz neki makadam. Ako me onaj pas nije pojeo, ovdje će Vuk 100% da me pojede. Narode, evo me. Ovdje je hidrant. Ima gazda da me upije, narode. Ovdje se nalazi Premium Deluxe Motosport autosalon. Priča se po gradu da kod ovih bukvalno možeš da kupiš bilo koji auto i imaju najveći izbor. Tako da ja se samo nadam da im je radnja otvorena. Gazde! Ima li koga? Dobar dan, izvolite. Gledajte vi ovoga što se upundo, gospodine, šta će vama šal? Da vama klima unutra malo nije pojačana. Narode, vrijeme je da mi vidimo ima li ovdje taj moj auto. Pazite vi kakva on vozila ovdje ima u ovom salonu. Imate ovdje tu naš tablet i samo si slobodno pregledajte i kad nađete vidjet ćemo kako ćemo ga naručiti ili da li ga možda već imamo na stanju. Narode dragi, što ovaj može da priča, utuši me čovjek. Danči? Hvala, to mi puno ljudi govori. I ti ne prestaješ da govoriš, narode. Hvala. Pogledajte vi koliko ovdje ima modela. Tako je, najnoviji modeli. Oj, gdje se gasiš, čovječe, narode? Evo ga taj auto. Zove se Comet Evo 900, gledaj ljepotana. Gospodine, imate li ovaj auto na stanju? Evo ga auto. Narode, našao sam ga. Gledajte vi kako ovo izgleda. Gospodine, našao sam ga. Dođi vamo, ajde brže, šta se vučeš? Gospodine, se možete samo malo pomaknuti, molim vas ovako, da ne utječete loše na čakre mog premium auta. Vaš auto, gospodine, daću vam i kaiš, i majicu, i pare. Ženu ću vam prepisat, dajte mi samo taj auto, da ja fino odem, evo sad se još lakše možemo dogovoriti. Vi možete svoj naručiti, to nije nikakav problem, ali ovaj auto ide 600 km na sat, pa ne postoji taj novac koji ga može kupiti. Narode, ja ću ovaj auto da uzmem milom ili silom. Ako ne želi da mi ga proda, ja ću da ga ukradem, pa nek poslije plače za parama. Nego, gospodine, na vašem autu se tamo čuju neki zvukovi, nešta krči, nešta lupa, nešta tu nije u redu. Aj vi to otključajte, ja sam inače automehaničar, ja vam to mogu popraviti. Ma i ja čujem nešto, samo malo, sad ćemo mi to vidjeti. Narode, ovaj je stvarno lud, ništa se ne čuje, a on čuje zvukove. Jao, što to udara, dajte vi otključajte.
da ja sjednem, sad ću ja to da prespojim par žica, ima da pali iz prve. Jel sad sve valja? Jeste popravili? Ja ću vas sad dobro nagraditi za ovo. Ma gospodine, nema potrebe da vi mene nagrađujete. Moram sad što prije da uteknem. Nego jel znate vi kad je ovaj auto najbrži? Pa najbrži je kad se vozi. A ne, najbrži je kad ga kradeš. Danci, bježi! Ne! Bježi, Danci! Ode! Gledajte ga što piši! 300 na sat! Narodi! Ovo neće dobro završiti za tebe. Džabe sam brao onolike jabuke. Mogu sam odmah da dođem da ga ukradem? Ajmo Danči. 300! 400! Narodi! Danči napokon živi svoj dječački san! Znači, policija ne može, vatrogasci ne mogu. Sad će on dobiti plaćenog ubicu. Idemo mi njega odmah naručiti. Tako, taman imam neke pare. Nikad više ne kradi aute. Naruči. 60.000 dolara. Pa da, nije loše, ali evo ga, upravo smo to naručili. Sad će tebe ganjat Hitman i vrijeme je da ja vratim svoj auto sebi. Gdje bi mogli najbolje da istestiramo ovaj auto? Ajmo Dančoslave gas! Ovo je nerealno kako ovaj auto ubrzava! Sad samo moram da nađem negdje najbolju stazu da se ovaj auto testira. Narodi, kakav je ovo crni kombi, piči vamo. Gledajte ga! Ovaj ide za mnom! Ne sudario sam se u palmu! Gledaj ovaj bukvalno, gdje god ja idem, ide i on. Čekaj, da se ja ovako vrtim u krug. Gledajte budale, gospodine, jel ima neki problem možda? Ovaj ništa ne priča, gospod. Jone, ima pištolj! Bježi, sjedaj Danci u auto! Ovo je neki manijak, ljudi moji dragi! Mora da je onaj vlasnik autosalona platio da me ovaj prati. Idemo vamo. Moram nekako da ga izgubim, to je to, ne! Izletio sam iz auta! Al sam se skršio, braćo draga, gdje mi je auto? Tamo je? Ne! Ja ne mogu da vjerujem. Ova budala mi je natakarila Hitmana za vrat. Danci, uđi u auto. Sad ćeš ti da vidiš svoje, doviđenja. Uspio sam. Zaveži se da ne bi ja opet izletio kroz prozor. Narode, eno ga dolazi. Danči, uljeći vamo u garažu. Moram da se sakrijem. Ajmo Danči, sakri se vamo. Prolazi. Budala prolazi, nije me vidio. Vrijeme je sad. Samo da nađem neki drugi izlaz. Izgleda da nema drugog izlaza. Izlazim na ovaj. Pa šta mi Bog da, dobro? Ovdje je zrak čist. Danči, piči kući. Moram da uteknem od ovih budala. Narode, izgleda da sam pobjegao. Tu se traži, ovdje je moja kuća. Vrijeme je da ovaj auto stavim u svoju garažu. I ako izdržim i preživim do ujutru, vjerovatno Hitman nije uspio da me nađe. To je to. Moram da pregledam je li zrak čist. Za sad sve izgleda kako treba. Molim te samo da me ne nađe. Jer to onda znači da auto ostaje kod mene i da je ova pljačka bila uspješna. Danči, upadaj u kuću. To je to, narode, moja kućica, moja slobodica. Sad ću ja fino da zaključam sva vrata, pospuštam roletne i idem da spavam. To se traži. Ne. Kakve se ovo policijske sirene čuju? Pa nije valjda da me policija locirala, ne? Danči, moraš da skontaš kako da se izvučeš odavde. Oni su sve bliže i bliže. Majko mila, koliko su ove sirene glasne. Policija mi je pred kućom. Otvaraj, našli smo te. Nemojte da me hapsite, nisam ja namjerno. Ništa. Narode, to je ovaj vlasnik autosalona, od kad ti radiš za policiju? Pa šta misliš kako mi je uspješan salon, nego, ajde, dođi.
Pokaži mi gdje si spakovao auto. O, ja ne znam o kakvom vi autu pričate, ja nisam kupio kod vas auto, znate da mi niste htjeli prodat. Gledaj, nećete sad riječi spasit. Ajde sa mnom. Inače ideš na robiju 150 godina. Znači, zatvor, pritvor, sve. U sve odjednom ideš. Ja ću vama vratit auto, samo mi obećajte da me nećete prijaviti pravoj policiji. Evo, obećajem 30% šanse. Ajde sad, gdje je auto? Evo gospodine, evo vašeg auta. Ja se nadam da je sve u redu, ja sam ga čak i popravio. Imate više sreće nego pameti, zato što na njemu nema puno ogrebotina, a i ovo što ste ma da, ba ovaj auto je savršen, hvala vam puno. Kakav je ono kombi? Ne, ovaj čovjek mi puca po autu, alo, oštećeš ga! Narode, Hitman me i dalje ganja. Ajme, pa ovo je neki iz automafije, šta je ovo? Hitmane, rokni ga ako Boga znaš da ja uzmem auto. Alo, šta ti pričaš? Ukrao auto! Ne, šta ćemo sad? Ama, sjedaj u ovaj moj, idemo ga uloviti, ne smijemo izgubiti auto. Ma gdje ću njega da ganjam, čovjek i naoružan, upće nas ko zeca. Ubit ću ja tebe ko zeca ak sad ne sjedneš i oba dvojca ćemo ostati bez glave, dolazi ovdje. Ma što sam ja tu kriv, ti si naručio Hitmana. Biraj, reci mi kojim putem da idem ili biraš zatvor. Ne idemo u zatvor, lijevo, aj nećemo ni lijevo ni desno, idemo ravno, pa šta nam Bog da, vozi. Okej, idemo. Joj, tu neke tragove vidim, čini mi se da je desno otišao. Joj, molim te da ga nađemo, ako ga ne nađemo dobit ću 200 godina robije. 300! Šta je? Eno ga! Stani u ime zakona! Nemoj se slupat u njega, na kraju ćeš meni sve da naplatiš. Pa dobro, zato se i slupam u njega, stani u ime zakona, odmah! Molim! Nemoj da te istučem u ime zakona, stani, nemam toliko para! Pripremi se za sudar!